Jawai tu sa kajam-jaman nama kajina na sulivat. Saka tu sa kajam-jaman arja sepui na kai na semas imazai tu Timoti sangasan. Imazai tu lima kayan, imazai tu tapuru katu picu akaran, pajuru sapuru katu lima karan. Amasanita limazai tu wun makayan, imazai tu ita karan, pajuru sakaran. 提摩太前书5章17节到25节，6章1节到2节。Azwa marka cioro kisah mula-mula remasud tua kiukai sejala petu pakarvan tua dosa arutan parawa canan azwa na kisah mula-mula uta tua temau ciker tua temuru ayat tua mayatu tsua azwa vincikan itu sisio luang no semua soal tua kini inuman maya hangat haya au no temavra ketua jiniliul masen senseng cau kakudan ngata haya uta ai chua pasmarau tua sinisam pasariu tua ciuro no ini ka mandusa matiru napasum sa pasmarau maya semumavan kiriwani katuruvan nazwa marka sepasari-sari wa cau tua siki papau ringavan noa zuma kusu paza zakatau te ayau tua semas kati Kristu Yesu katua marka nama samparawa sa sekaulan cari bawau pasusu yang ngata aichua turu saka no kemudanga sun maya seman nakuya pakasangas maya pasasu maya asu warung maya pena aterengan zemapat api uru tua ti manga maya sesapi letua pasari-sariu nua zuma karena kipalivaku sasu kana macingki ayatua ro saituan sun mayanga apakah amin tua zalum temeker tekeru uta tu keri tua atim nua bodo tua sika menguangaan nuasu visuka izwa pasari-sari nua zuma madere mapacung saka kini sasusuan nga dia maju lakwa pasari-sari nua zuma makedang nga no tevrin namaya uta nangwangwa sikudan madere mapacung kumali ta inika na maralwai cara inika maila azwa namasan sampuka asas kaulan nakuya no inika kinumna mentu sejala pangata timaju paalai tua jauki mananganu kemasizwa asau-sau semam paatereng tua ngadan nua semas katua tia turu no sinja jauki azwan sasekaulan ayatua sinja timaju maya aya sa inika seman nema tua jauki uji pada kisah mulau sakamaya kirarai ayatua azwa uri mangwa tua kini samulan nua sasekaulan mawana sinikilivak sinja ulasu situru ulasu sipapu picur aichu namaya tucu aichu kainua semas satu cua kajam-jaman sini pupatarvan suka mudanga maya semanga seman nakuya pakasangas maya pasasu maya asu warung aya tu soka zaman-zaman sini pupata revan
教会的团体的纷争常来自管理阶层的混乱，因此保罗教导提摩太按立长老时要审慎，对显而易见的罪行应公开谴责，对所有犯罪的人不应私心偏袒。神学家奥古斯丁曾说，伤害公众的罪在背地里责备是无用的，因为人都可能被罪恶迷惑，甚至被撒旦蒙蔽和欺骗。保罗在此吩咐提摩太要秉持公正，不可心存成见或偏心来下判断。身为教会领导者所思考的是什么？就是要谨慎，举荐同工，不可卷入别人隐私的罪行中，要保守自己的纯洁。基督徒和教会信仰团体当引以为戒，断不可心存偏私和成见，以免引发争端。Sinaya tu sa kadiaman-diaman. Maya pakasanga setua su na kuya-kuya tua pasasu maya-maya aya tu sa kadiaman-diaman. Saka cijen imazaji ni kiokai mana sini para leongtan na patajuka tiantina mapulat. No izwa cesario markaca witik markaca sasara cayau. Na kuan wikaca turuin. Na kuya wikaca kipaporingaven. Ayatwa no ini katina kipaporingau madiritina pasasomaya-maya cayau. Ini ang karui malungwa. Sianga cicini maze kiokai ay chakina tutulan. Na kuya ni kakipaporingau to ay chakina tutulan ni kiokai. Na kuya izo ay chona matutswa varong pasasomaya-maya cayau. Saka manangano 10 tua nakuya 10 tua pasari-sario ay siya kiokai. Saka tijen teman sidilah na cina kinumnem kecina na paenut ana kisuso penaulidan tua mana sini panjaje kate no tia semas mayangata supasario mayangata veka kicuvarong tua ini ka nangwa sensengan tiayau. Saka no susubuntin tua ichua na matutsua mungdai tiayau. Na kuen ni katina penasitana penapamamamau tua mana nangwa kata nakuya. Saka tijen latina na kipaporinga wa mapulat manangano 10 antin tua mana ligilani satan tiayau. Ciu mana sini papo piso le tanutin. Saka tu tsua ka jaman-jaman asinan apuro kai himazai tua 20 kato ita karan tiayau. Kusu paza zakatau i tiayau tua semas kati Kristo Yesu. Katua markana masam parawa sa sekaulan i tiari babau. Pasusu yang ata ay chua toro. Saka no kemudanga sun maya semana kuya pakasangas. Maya pasasu maya asu varong. Ay chukai no atsemat. Sini turong ata tianutim latinana kemelam. Ay chua saka kemudanga sun maya semana kuya pakasangas saya. Maya pasasu maya asu varong ayam. Latinana kemelang apa susu tamana sini pada jeka tu suaka jaman-jaman. Saka tu suaca sini pagi ni mana mencanutem. 我是否容易让自己的私心主导对人的评价，或是存着偏见来判断身边所发生的人事物？Sinaya tu suaka jaman-jaman. 我是否容易让自己的私心主导对人的评价，或是存着偏见来判断身边所发生的人事物？Sinaya maya pakasangas
asamana kuya maya pasaso maya asu warung aya Baishacha arucha kinimnemin tu saka jaman la jagi kaluina kinimnem ayakana pasamarao ka inuli 慈爱的天父，求你帮助教会的弟兄姐妹能除去彼此的成见，活出爱的样式。求主将属天的智慧赐给教会的领导阶层，让他们的作为能显明上帝的公义和慈爱。奉主的名求，阿门。Mali-mali tu soka jaman-jaman nama katinanam masimazay to kainwa samas akamalang tu kirumata inutina kipasusu to mana sinipapaulingaw sinipajajaga tanwa ta samas la ta pinaunat sa ta pasusuin saka nama kaya sika mangwa no ta kyokai sika mangwa ta ichwa ta kina sidilan ayakana pasamana saka mali-mali no ini kana malungwa aku sinupuan lamunana pajaga tanga mapaulat ayakana pasamana saka mali-mali latinana suliva tu saja kini adawan taja ping'an